Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kador bar Snong Kynshi Mawria West Sales District kalapan tip siya gipait ba nong snong baga Plie yagi Dukan hakapor men step kan long tang nado kapor prabaji hado khatway baje men step bar hakapor jan met nado ka saw baje hado ka hinyo baje jan met kataru tang saw Sien hakashiteyo kani gajing perking kalong wat hadian baka sarkar jela kala penjin surya Rukom Plie yagi Dukan kamtam hakisnong nong gendong Kasnong Kynshi Mawria kalau bu renti ba men step ki Dukan kin Plie tang ya ki nong snong jong kasnong Kynshi Mawria kat ba hakapor jan met pan la ailat ban Plie na ka benta ki snong ba marjan namar ba ka Kynshi gadai ka kat khayi ka ba ki pait ba na ki wei pat ki snong ki jiwan kit ya ki mar na ga ne kasnong usordar jong ga ne kasnong ba Paul Soklet ula kunturu ya ki sordar snong ki ba wan kit marbam na ga ne kasnong ba kin ni snok ti lang khamtam e ban nam pha bon than ki kali ha ba wan kit ya ki mar nrei gi dei ban penbiang lepa tang kat to ga ne teli ki kali khnang ban lai na ga jing khap nya bat ga jing ya lum lumbrum jong ki pait ba tang ha ga ju ga jaka Nakaliang sordar ulaya thuru ba kasnong kala dep ban penlong ya gijing pesai pat ba ha ka bayadai bat gijing persung thu ya ki pat ba nong snong ya ka Rukom le khoj bat ban pikir bhaya la de na gijing sapriang jong khnyang jingpang coronavirus Tingin nakaliang kusang ila siyang kerti yang bakna mungin light kana man light na kadi kadi khle jong ki try snong na na po Kynshi bat ki bre ki bon nakaliang snong bangin tip mo Nomor kasar, nomor yau, keleng-keleng kita kisah tinu ke balik sendawai nak buat petani, tinu ke bamlai. Sekarang malah nak kata ngila penong nak kene, ngila penbet nak pada duk kapor prabaje mestep, duk kapor khatui baje. Yen kiri-kiri kita raisnong membuat di mana ni kita Kynshi, badan mit pada duk saw baje, hadu nyo baje kin mana kali snong ke mana barsnong. Tapi kini penbet yang kami setia kena duk kajing yasngo hair para kain kajing yasngo hair para dong ni kedai kita kata kaba ngimpa ba penyakle ikibriu. Kamtam ban light na kini kiba mo kiba ong ne ba kiba li sinoy ko betani ko ipat gajing ka bangi kendo ne kalong ba idon lu ne ka mesa rural bang ne ka ba lagi hotel ki sinong ki wan ban thap pisang ne ba kani kisi hadian bakala wan ko to ka pisan ka sarkar India to kan spa beka de mata ka jiru balan ata ka wan ru ka pisa to ka ba jong gas khas pa witin ka wan ru sa kani ka bela si spa smi ani apa akaun jong kinong tay lah pas ni ladan gajing yang lain kis pangot ke beri hone apa kaban rengkat ba di ke Dukan ring ni songu pat ni sokomen ba i khot ka komiti jungi kirang ba samla akademi lang rengkat umbat ka polis department ka balakha nang tani pa merang dia pej bakang bakan don kono-kono ka jing mo ka jing lumbriu ne wala kata biton ki kep ke bangi rakyat ke bagi pat ba mo ka jing sosip ti ngono yo khau kemar ba medi yang lain lah Jadi sistem taru. Ketika bangkak mana hendak kepuar kalong ba, di kerpat dia borok di soda ki bahap puak kamarang civil division. Ki basim kau nene na puak Kynshi. Kumjuru ki bahap sabar dengan civil division. Ni ki bahap mau attention block hampam ik soda. Ni la pendek in kasnong ba kenwan la kumdu kan art li kali. Mau kram kan marak kajing khamni andi kajing bun beriu. Ba ngila taru ba ke soda ken lumlang ki tu gi Dukan baro. Ki nyawan lang do kaju ka kali nang ba uwe tai dekat rumah nak jong kali uwe rumah nak jong kali kan nonrak ka khamnya ane po station ni ndai ke bangi la praktis mata nadu kembas Taïew ai li ba ki don gisnong mo don gisnong ke ba ha be ki try duka jo ki wan hi teng kit khau si beni ki wan ke kali kabuk ke jing e gisnong te ngakarpa ki soda ki ba po jong kamarang civil solution ki ba sim khau no Kynshi kunjuru ki badan hapo ma fashion block barada ki wan ban sim khau ne na po Kynshi jong yang ne ngoba ban pha pan artli ki kali kataru ke ba layo jembet na ki soda na mangin la bete la kami ki kali bayak kami ki karpas ko ipat kelong haba phila poi hang ne ki dan ru ki volunteers ma hia bu na kalian kusang don ka polis ken ban ya kendu iki knang ba kan marak kan gondu ka jing mo ka diploma ne ka jing kerum keram ya ka juga poru ni ka ban penpahong dia Jadi songu ya ke bos sarkar mo macam kan kala ka hukum sadar jo kasnong nang nan po nong kadong ni penpau ka songu ya ka sarkar ka ba la permana lama tu ki skim ke ba fair mo to ka ong ba si hajar ya ki nong bela ki bala register ta news pa itu ke bakam register niang dia po Kynshi Mawria ru ni la penteri ke ba sausan teli ki skim lembaga bela vaksin ni ke NRDS bat ke ba sauteli ni ki projek ni kempat semyo
kabai bela bak kabai material re ha bukum kan ni kapor ka baki pai ba ki kimyo ke kam ki jam kimyo bela kimyo le yo le hat ki pai ba ke le yo lembaga kan ka jeng pelak yo sarkar ya ka bela swa sni ni snonggu sebut ya sarkar ba kala simkhia ya kan ni pentau ki sungno ling di kesnong tin namar ba ka di kesnong ru kan national highway ki buon ki officer ki ya tiet ki marba mengiru di tempat tu ka kapor di rai dukan ngilap thak nak kalian jom senang bakin buat bahaya ka social distancing ngilap thak kiri bakin buat yang jaga safety ki body ombak di sabar bakin kan kelele ini dan pesan di dalam sedang makan pesan ini Taïew kan wan kan kapor ini kajeng panggil kan ngintip kan buat lalu ini internet ba nak bahasa ingat seperti ya kan ka ujung ini rengkat bakal dia tilang jengki senang ki bamarjan penjuru bagi yang ke bos sarkar bunjuk amdan egi osir civil kena kali juga polis department di balabu duti ni nak duk kapasang jangan kena lockdown dan stay kali ke baru ni pasang